guhaye ikaze mukunzi w'ibiganiro byacu hano kuri Panda TV Rwanda. Twagarutse tugiye kuvuga ku kirero Rayon Sport y'abagore yamaze gutwara igikombe cya shampiyona cya kabiri kikurikiranya. Ese ikipe y'abagabo yo bimeze gute? Ibyo turaza kubigarukaho, tukubwire n'umutoza mushya ugiye kungiriza umutoza Robertinho. Turaza kuvuga cyane ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi igiye gukina n'ikipe ya Lesotho. Ikipe y'igihugu ya Lesotho ni ikipe bizakina ku munsi w'ejo ku isaha ya saa 12 ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Byose turaza kwitsaho tubabwire iby'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Lesotho yatangaje. N'umutoza ufite ibigwa ariko utoza n'ikipe ebyiri muri kira gihugu cya Lesotho. N'umutoza w'umunyagihugu. Ibyo byose ndaza mbikubwire ibyo yagiye atangaza. Turaza kugaruka ku bantu baguze amatike ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda ubwo yakinaga na Nigeria. Ubu bakaba bakiyafite, abo ngabo baraza kongera kwinjira ku mukino wa Lesotho ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku isaha isa 12. Rwose biremewe rwose ko iyo tike wayinjiriraho kabiri niba warayikoresheje, niba utarayikoresheje ngo bayisikane. Ibyo rwose ufite amahirwe. Naho abafite za VVIP rwose abo ngabo nabo zitasikanwe, batazikoresheje ku mukino bakina n'ikipe ya Nigeria, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikina na Nigeria. Abo ngabo nabo bafite amahirwe, ariko abo zasikanwe ntago rwose kureba iyi match barongera kugura itike. Ibyo turaza kubigarukaho byose, twicare tubigarukeho. Ariko turanababwira amakuru yo hanze, ikipe z'ibihugu uburyo zitwaye mu gikombe cya UEFA National League semi-final nizagezeyo. Ndaza kubabwira ukuntu Germany izahura na Portugal, Spain igahura na France. Ibyo byose Espagne izahura n'Ubufaransa, Abadage bazahura na Portugal. Ibyo ndabigufitiye. Ese ikipe zagiye zikuramo izindi gute? Ibyo byose ndabigufitiye hano kuri Panda TV Rwanda. Ariko tubafitiye n'amakuru y'imyidagaduro. Mu myidagaduro ndaza kubabwira ko aba star rwose bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Mugisha The Ben na Uwikeza Pamela bahuye n'ibibazo bikomeye cyane nyuma yo kwita umwana wabo izina. Abafana bakavuga rwose, bakavuga ati ibi bintu ntago bikwiye. Bahisemo guhindura izina bari bamwise Mugisha Paris, umukobwa wabo w'imfura. None abafana bavuze byinshi, bavuze ati amazina ntago akwiye. Bahisemo guhindura amazina y'umwana. Ubu mwana yitwa Ikeza Runa Ola Mugisha, wavutse ku itariki 18 z'ukwa gatatu, ejo bundi rwose mu minsi 3 inishize 2025. To uyu mwana nibwo yavutse. Ibyo tugiye kwicara tubiganireho. Iyi ni Panda TV Rwanda. Narabikubwiye ngo bana natwe mu nkuru tugenda tugufitiye, haba mu myidagaduro, mu makuru y'imikino rwose, aho niho twibera. Bana natwe buri munsi umunsi ku wundi. Ariko reka ikiganiro kirangire, ubundi ukore subscribe, ubundi usharinge niba bikwiye, niba wumva bikunyuze, wagashyira kuri stati yawe, ubundi tukikomereza ibiganiro byacu, ugakora like, umunsi ukagenda neza cyane. Reka duhite twihuta rero. Reka duhere kuri Amavubi. Ikipe y'igihugu Amavubi y'u Rwanda afite match n'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Umukino ubanza Amavubi yari yatsinze Lesotho, ariko bigiye kongera guhura. Amavubi amaze gutsindwa na Nigeria rwose. Umwanya wa mbere yaramazeho umwaka urenga, ariko se gutsindwa na Nigeria ibitego 2-0 bahise bava ku mwanya wa mbere bari bamaze icyo gihe cyose. Ubu ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri ku mwanya wa 3 n'amanota 7. Nakuvuga South Africa ifite 18. Bene u Rwanda rufite amanota 7. Ese u Rwanda rushobora kuza gutsinda Lesotho ku munsi w'ejo rukisubiza, cyangwa se rukaba gira amahirwe yo kongera kuzamuka ku manota, rukagira amanota 10 ruvuye kuri 7. Ibyo nibyo tugomba gutegereza ku munsi w'ejo. Ntiyonka abantu bose rwose bafite amatike, n'abantu bazi ko amatike ya VVIP na VIP batayigeze bayasikana, abo rwose bafite amahirwe yo kutongera kugura itike. Ariko utarayiguze, utayifite,
ashobora kugura itike byihuse kugira ngo azakurikirane Amavubi na Lesotho. Amavubi yakaniye agomba gutsinda Lesotho byange bikuke kugira ngo akomeze ahangane n'aya makipe kugira ngo abone itike yo mu gikombe cy'isi. Ese birashoboka? Bikubiye kangahe abanyarwanda? Umwanya n'uwanyu abafana, rwose birakwiye ko mwitabira uyu mukino. Umushyushya rugambo azaba ari DJ Brian. Mbere yuko umukino utangira ku isaha ya 12 rwose niwe azaba adija ameze neza cyane. DJ Brian niwe uzaba adija muri uyu mukino. Umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ikipe y'igihugu y'u Rwanda nawe aravuga ati ngomba kwitwara neza nubwo ndi mushya mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko mugomba kwitwara neza ngatsinda uyu mukino. Nyuma yuko Nigeria yananiye, ngomba gutsinda uyu mukino. Uwo ni Ader Morushi, niwe utangaza amagambo akomeye avuga ati ngomba kwitwara neza. Coach wa Lesotho uyu nguyu bamwita Lisil, uyu nguyu avuga ko agomba kubona amanota 3 i Kigali. Babonye umukino wa mbere bakinnye bizi ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Uyu mutoza aravuga ati ngewe ngomba gutsinda ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu ni umutoza utoza ikipe y'igihugu ya Lesotho igiye guhura n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu mutoza atoza n'ikipe y'abacungagereza bo muri iki gihugu cya Lesotho. Umutoza w'umunyagihugu wo muri Lesotho waravuga ati kuri uyu wa kabiri kuri Stade Amahoro ku isaha 12 rwose ngomba gukura amanota 3 ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nuko uyu mutoza wa Lesotho atangaza. Bamaze kugera i Kigali rero bameze neza, bariteguye neza, umwitozo bari gukora. Nuko bahagaze. Duhite twihuta rero tujye muri Rayon Sport. Iyi ni amakuru ni umureti tubakubita wa buri gitondo, tugenda tubabwira ukuntu bigiye bihagaze, tubakubita amakuru atarakonja. Reka duhite twihuta muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport, nyuma yuko umutoza w'ikipe ya Rayon Sport Robertinho ababwiye ko agomba gushaka undi mutoza umufasha kuko gukora wenyine rwose biramuvuna, nyuma y'igenda rya Kanani Serami, nyuma y'ibyo byose yaravuze ati ngomba kuzana undi mutoza. Twakoranye igihe twatwaraga igikombe hano muri Rayon Sport za 2018, akavuga ati uyu mutoza wamfashije kubera icyo ataza. Baraganira rero bagirana ibiganiro bikomeye, bamwita Wegani uyu nguyu si Osimento Nascimento Prito. Uyu nguyu Wegani Nascimento umunya Brazil ukomoka hamwe no bita Robertinho yamaze kugorana. Byaragoranye muri Rayon Sport ko bumvikana, biranavugwa ko agomba no gusimburwa n'uyu mutoza wamaze gutwara igikombe mu ikipe y'abagore bamwita Rwaka Claude. Uyu Rwaka Claude aniwe uhabwa amahirwe menshi cyane ko agomba gutoza ikipe, agomba gufasha Robertinho mu mwanya w'uyu Kanani Serami wamaze kugenda. Naho uyu nguyu Wegani Nascimento byaranze kubera ko ari kubargora mu bijyanye n'ibiciro n'ibijyanye nayo yagenda hembwa. Rero nuko bihagaze. Ikipe ya Rayon Sport kwa gatandatu yagize ibihe byiza rwose, ijya mu Kagera bajya kwizihiza, bajya kwishima, bajya gukora inama n'umwiherero banishimira igikombe cy'ikipe y'abagore y'abakobwa bayo batwaye bikurikiranya ku nshuro ya kabiri bikurikiranya rwose. Ibi bikombe babikuyeho ikipe ya AS Kigali yari yabyihariye. Ikipe y'abagore ya AS Kigali ubu ntigikoraho, Rayon Sport ni kugenda ibyiranira. Rero Rwaka Claude uyu Murundi ari guhabwa amahirwe rwose yuko agomba kungiriza uyu mutoza Robertinho. Nuko bihagaze muri Rayon Sport, nuko bimeze. Ariko bakanavuga ati igikombe cy'abagore baragitwaye yego, ariko se abagabo birashoboka? Bikubiye kangahe? Ese birashoboka ko uyu Twagirayezu Tade ashobora gutwara ibikombe bibiri mu y'abagabo n'iyo bagore? Ibyo nibyo twagenda dutega iminsi tuvuga ati ese birashoboka? Reka dutegereze uko bizagenda. Duhite twihuta rero hanze y'u Rwanda. Igikombe cyitwa UEFA National League cyakiri gukinwa muri kimwe cya kane mu ijoro mu gicuku rwose ubwo bagendaga bakina iyo bita France.
cyangwa se Ubufaransa bwakinaga niyo bita Croatia. Match yarangiye ari ibitego 2 by'Ubufaransa ku busa bwa Croatia. Croatia nayo match ibanza yari yatsinze ibitego 2 ku busa bw'Ubufaransa. Bahise bajya muri penalty shootout, bahise bajya muri penalty. Ubufaransa butsinda Croatia izi penalty bwayinjije penalty 5-4. kuva iyi match yari komeye kabisa, penalty 5-4. Croatia yahushije penalty imwe, Ubufaransa buzizinjiza zose. Reka duhite tureba n'undi mukino wahise ukurikiraho. Abadage Germany yakinaga n'Ubutaliyane banganya ibitego 3-3. Aggregate hita iba ibitego 5-4. no kuvuga ngo match ibanza yari yarangiye ari ibitego 2-1 cya ibitego 2 by'Ubutaliyane kuri bya Germany kuri 1 cy'Abataliyane. Ubwo no kuvuga ngo byabaye Germany yahise ikomeza, Abadage bakomeje ku bitego 5-4 kuri aggregate. Portugal iyi ngiyi byarangiye itsinze Denmark ibitego 5-2. Portugal yahise ikomereza rero na aggregate ibitego 5-3. ubwo no kuvuga ngo match ibanza yari yarangiye ari ibitego 1-0. cyari igitego cya Denmark ku busa bwa Portugal. Portugal rero yaje ikora remontado itsinda iyi kipe ya Denmark. Espagne yatsinze ibiyanganyije na Netherland ibitego 3-3. bibi bitego 5, aggregate ibitego 5-5. no kuvuga match ibanza nabyo byarangiye ari 2-2. bahita bajya muri penalty shootout, birangira Spain ikomeje kuri penalty 5-4 z'ikipe ya Netherland. Rero muri kimwe kuri final semi-final ikipe enye zisigayemo ya UEFA National semi-final. no kuvuga Germany, Abadage bazakina na Portugal, Espagne ikine n'Ubufaransa. nuko bihagaze nicyo twagenda tubabwira. Reka twihuta mu makuru y'imyidagaduro. Uwikeza Pamela na Debeni Mugisha. Debeni uyu nguyu baherutse kwibaruka umwana wabo w'umukobwa w'imfura. Abangaba mu minsi ishize rwose abafana baravuga bati ayo mazina mwamwise rwose ntago ari sawa. bari baramwise izina ryitwa Mugisha Paris. abantu baravuga ati mwakoze amarorerwa ku mwana wanyu w'imfura, ntago yakagombye kuba yitwa gutya nk'abantu b'abasitari rwose. kumwiterera uyu mujyi wa Paris n'ibiki byose ati ntago ari byiza rwose, muhindure amazina none kuko abasitari baragowe. haraho bagera bakagorwa kwitirira umwana wabo, nabyo bibi kibazo. bahindura amazina igitaraganya. ubu umwana wabo bahise bamwita Ikeza Runa Ola Mugisha. ni umwana wavutse ku itariki 18 z'ukwa gatatu 2025. icyo nicyo twagenda tubabwira. nuko bihagaze, nuko bimeze. amakuru yacu nakagaruka. iyo ni Panda TV Rwanda. bana natwe mu nkuru zacu tugenda tugutegurira.